Whalo atau walatala e he pōnei, whenonga he palimia ke motu ko Fisi mo motu ko New Zealandi. Ko tupe e tau i ke pule ke he whakaonganga he wangahau Niue. Whakaalawhalahi atu hane hado tolo do walatala tutupu ke lata ia mo puli he pōnei. Whakamua toko hiva ni e tau tangata he motu kua maua ke ngangau ko Visi hongfuma hiva he iloa mai ke he tau hokotaki he whahi malolo sino he mamhea hui ne awhi. Kai liu ni e matakau puipui ngangau ke whakamanatu atu ke tau tangata he motu ke whakailoa atu ke whahinga hua malolo sino ka iloa ko maua koe he ngangau ha kua mailonga ki ai nā kai muitua e whalu tangata ke tau hata ki anga nei. Ko kisia kia i whahitapu nei, hane whai matulu hifo e tau Numela. Mai he tau hokotaki he mamhea honi awhi, toko tolu e tau tangata kua malolo mai he ngangau, mo e toko taha e tangata fōu ko la lawhi atu ai ke tau Numela, toko hiva. Tu mau e whahinga hua malolo sino ke whamanatu atu ke tau tangata he motu e tau hata ki anga. Ka tau se e tau sivianga hao si loa ko maua e koe e ngangau, ko lata ia koe ke whakailoa atu ai ke matakau puipui ngangau e whahe malolo sino, ha kua kisia mo e mailonga kia he mga honei nā kai muitua e whalo tau tangata he motu ke tau hata ki anga nei. Koe mahina kua mole ne whakakisia e he takitaki he matakau puipui ngangau ko Griselda Mokoia e mahuinga ke he tau hata ki anga nei. Whakamawhananga ni ka ke tō matakainanga he motu, ke whakatū mau ke tau salo tō siviang, ka eke kua nā kai malolo, mo e whakailoa mai ke whahinga hua, ka eke kua whai whakamulianga ke ngangau ko Visi. Ka mai longa he mga honoi, whai tangata tō tōru he motu ne kua moa he ngangau, ka nā kai whakailoa mai ke whahinga hua. Manako lohi ke whakailoa mai, ke whai liwi ki anga atu ki alo tōru ia, ne ke tupu taha mana whakaofo, si tō mui hae ke mua e tō langamatai. Mai he whahinga hua. Koe palemia li lifu ko Dalton Tangilangi mo he hana a matakau ko lautolu ki Wellingtoni he whahitapu nei. Ko whlewea fōkia ia mo e palemia fōu ha New Zealandi li lifu ko Chris Hipkins. Koe matakau he whakatuwhano Niue ne watu ki Wellingtoni mo e palemia puto ia ai tohi kupulahi whakatuwhano ko Pileni Tālangi. Ko e tohi kupu he whahi tāna ki tōpe ko Doreen Siatanga mo i takitaki he officer he External Affairs ko Emi Hipa. Kau whalataha ki ai e hukui he whakatuwhano Niue ki New Zealandi lilifu ko officer pingia. Kai whakamua whinatu ai e palemia mo hana matakau ke motu ko Fisi ke he taha whanoanga lahi. Koe whaitapu e kua mole ne whakalataha atu e palemia ki he taha whanoanga mahuinga mai tau takitaki e tau motu Pasifika ne whakahingo ai koe Pacific Islands Forum Leaders Special Retreat ke he motu ko Fisi. Ko mai ke ia ke whleweia mo e palemia fōu he motu ko Fisi ko lilifu ko Sitiveni Rambuka. Mo e tūtāla laua ke he tau manakianga. He tau motu neua ke whakamoli e taha maweheanga whehanga ianga mawhala diplomatic relations. E motu ko Niue mo e motu ko Fisi he tau mga hoi mua. Osi e tau whanoanga ke motu ko Fisi mo e whinatu e palemia mo hana matakau ke motu ko New Zealandi ke o ki whaitapu e kua mole mo o atu ai ki Wellingtoni. Ne whleweia mo e whano e lilifu ko Tangilangi mo e palemia fōu ha New Zealandi lilifu ko Chris Hipkins. Ko e palemia ko Tangilangi e takitaki whakamua he tau motu Pasifika ko whleweia mo e palemia fōu nei ha New Zealandi tali mai he moa e katoawhanga e mahina e kua mole. Ko puhala atu ai he lilifu palemia Dalton Tangilangi e tau manatu mo e tau ui whakaalofa ha Niue ke he tau tangata mo e whakatuwhana New Zealandi ke he tau lekua ko lauia ai mo e tau momoi tangata ko hamusia ai ha koe a wha ko Gabriel he tau whahitapu e kua mole. Ko whakatutala laua ke he longa e tau matakupu tunga e tau ngahua ke lata mo e tau hiki ki anga matangi mo e tau ngahua whakalaulahi mai motu si pihia foki ke he whiwhilianga, ke tau whiwhilianga he atu Pasifika ne talia ki ai he whono he whahitapu e kua mole. Ko whiawhia foki e tau palemia neoa ke whakatūtala ke he tau amamna ki anga ha Niue ke whakamanatu e tuanga le mga fulu e tau pule whakamotu he tau kahau. Ko whakakise foki e tau manatu whakau e lahi he palemia ko Hipkins ke he palemia ko Tangilangi ke he tau ngahua mita ke whakatuwhana Niue ke he puipuianga mo lewe ki anga he motu mai he ngangau ko Visi hongfuluma hiva. Mai hana tau manatu koe tūmau ni e whakatuwhana New Zealandi ke langamatai a Niue ke he tau langamatai anga e whahe malolo sino. Longa atu whoki e tau whanoanga kua amanaki e palemia mo e hana matakau ke whakawhita ki ai, tunga e whano mo e matakau Kiwi Banks Bihia mo e kautaha Air New Zealand.
Whalu he tau matakupu mahuinga ne whakatutala ki ai e tau lilifu he whona ke pule he whahe tapu e kua male. Hangawia ke he whakaonganga he wangahau Niue, ke he tau whono he tau lilifu ke pule. Puna mai ha koe hokotaki langataha he tau he whahe ngahua taonga Niue. Ko kisia ki ai koe laulahi he tau whakatutalaanga mo e tau hokotaki. He tau whahe ngahua whakatuwhono, whakaonga ni he wangahau Peritania. Kua nāka i lahi e whakaonganga he wangahau Niue. Hane e tau walatale. Kua whakakese tau manatu tupe he whalua tau lilifu hangauia ke he whakaonganga he wangahau Niue ke he tau whonoanga. Kua kisia ki ai koe lahini e he whakaonganga he wangahau ke uaki koe wangahau whakaperitania. Kua kisia fōki ke he hokotaki he whahinga hoa taonga Niue ne whakatutala ki ai e tau lilifu ke he whonoanga i kua mole. He naono me tō ke hokotaki hai ai e tupe ia halo tōru ha koe wangahau ha tōtu. Nā kai tokolanga ha tō tōru tō tangata ne whakaonga e wangahau. Mui tupe whoki a lau tōru ha koe kisia ki ai. Ke tau whakalatahaanga he whakatuwhono. Koe whakaonga ni he wangahau ke ua. Koe mena ia, ma tau lirifu ko late e tō tōru ke whai te oseanga. Ha koe mena hanei, ko leo e whai hoha tō tōru ke loto ke whono lirifu nei he pehe koe aro. Aro ai wangahau Niue. Ke aro whewhe, ka ko tōtōru ni ne sia ke wangahau tōtōru. Huhu ai e ke pule motu lilifu ko Olaf Jacobson kua whai whakatokaanga na kai e whakatuwhono ke lata mo e tau whianga e wangahau mo mahalau tōlu e tau Niue tokolonga ne nonofo tu ai ke tau motu ko New Zealand mo Australia. Kai pehe e lilifu ko Jacobson, talia ia ki he whakaonganga he wangahau neua. Kua lata ke whakaonga e wangahau Niue ke o tatai mo e whakaonganga he wangahau Peritania. Ai mawhalo he manatu hako he mongo whakamua ke pehe taka ni ka hake he wangahau Niue. Manako au ke o tatai. Whane wangahau Niue, whane wangahau papalung. Ke whakatau o toko ua ni ka hae tau wangahau ia. Neua. Ko langona ke he tau manatu whakakese he tau lilifu e ke pule ke e whakaonganga e he wangahau Niue ki loto he whone ke pule. Ko kisia fōki ke he tau hokotaki he taonga Niue e whakaonganga, poe lahi e whakaonganga he wangahau whakaperitania. Ke lata ia mai tau hokotaki, mai tau puhala ngahua he whakatuwhono koe lau lahini ke whakaonga he wangahau Peritania. Kua whakailoa ai he whakatuwhono he mamehau hinea whi e taha maweheanga kua whakamōli ki ai e tohi kupulahi he whakatuwhono ko Pileni Tālangi. Mo he kui he whakatuwhono ha Iapana ko Tatsushi Nishioka ke maua ai taha awhi mamafa, forklift, ke lata mai tau ngahua lau koloa mai he tau whakatonga. Koe tau langa matai tupe mai he whakatuwhono Iapana ke lata mai tau ngahua whakalaulahi he whakatuwhono Niue ne whakahingo ai koe Grassroots Human Security Projects. Pehe mai e whakailoanga mai he ofisa hukui whakatuwhono hai Iapana kua kisia ai he lilifu ko Nishioka ke he ana whenonga mai ki Niue he tau kua mole. Kua tuai mai nāka i hangahanga mitaki e awhi langaki mawha forklift ke whakaonga he wāfo. Kua mena ia kua muka lahi e tau whakatutalaanga hana mai tau ofisa he whakatuwhono Niue ke maua mawhisi taha lango matai ke whakataua ke taha awhi langaki ko loa mawha fōu ma Niue. Kua whakailoa ai he whakatuwhono Niue ko e tole seau taha i seau awhi mo e whitu seau limu fulu maua e tau tupe New Zealand ko fuaki ai ke whakataua ki awhi mawha nei. Ko e tau kua mole ne kamata fuaki tupe lau matai e whakatuwhono Iapana ke lata mai tau koloa awhi mawha. Mo i tau ngahua e whakatuwhono Niue ne kamata e he tau ua awhi hongofulu mahiwa ni fuaki ai whakatuwhono Iapana taha puini ua e miliona tāla ke whakataua e whalu a tau tulaki mawha. Ko tau langa matai nei puna mai ha koe maweheanga whihangai mawhala diplomatic relations ni kua talia ki ai mo whakamōli ki ai e motuko Niue mo motuko Iapana he tau uawhi hongofulu malima. Ne whakahoko ai e taha whakaholoanga mahuinga ki he whali taliwhanoanga Scenic Matawai he māmeha aho nei mo e matakau Food and Agriculture Organisation FAO ke lata mo e tau puhala langa matai ki he tau motu he atu Pasifika ki lalo hifo he tau whakaholoanga Country Program Framework kua whakamatapatu ki he tau langa matai ki he tau puhala maua kai he tau motu mua atu ki he tau mga hala nei mo e ngangau ko visi hongofulu mahiwa. Hanei Soraya Mangaoa mo i tau walatala ia.
Kia flaile he whai tap ko mole, ne whenonga mai taki he tau whakaholoanga FAO koe Project Manager ko Sid Frigo Romeo ke he motu. Kua kau whakalataha he tau tangatanga hua he whahinga hua whanua, toa kau mai fusi ika, tau taki maanga molo tolu he tau tangatanga hua whanua he tau maanga ke he whakaholoanga he pungi nei ke lata mai tau whakatutalanga he FAO Project nei. Ko meka BCN News ke whakatutala mo taki he whahinga hua whanua, ko poi o ke sene he pungi nei, mai whakamama mai ia, whalo tau matapatu uho he project nei. Ke taha project e mo nei lalo e ni kua ke ngā kamare ni ki sia to tole tau maskele ke COVID. Si ki sia foki to tole tau puhala moa kai e tau tangata nao lai. Uka. Si hoko mai ke maho nei. Ai la tu mita ke tau tangata pini ke follow business ni kua lawe he ke whahe tau whaingo whanua ni moe tau se tau puhala kai si ko tau mena lahi ni ki he project ni no hoko mai ki Niue ni hoko mai taha polotu mai he FAO i Samoa ke lari ke whakangahua project ke ngahua me tau te tangata tau le community ke onono a hengoe te puhala ke lamatai ke tau mena moa tupe mai he whahinga hua mai he whanua. Mahuinga fō ke whakaholoanga nei kua mai ke whakamatapatu e tau mamatua whiwhine po ke tau whiwhine ne ngahua ke tau whanua. Mai ke kai project e onono ke enhance gender balance ke moe ki whakahanta ki whoke tau muia he tau mamatua whiwhine. Moe te tangata mo te matua whiwhine hea ko ngahua ki he ke whahinga whanua. Moe hang taki ki hai ki anona to tōru ko hingoa lai te puhala ni kua mai ke potoia he tau matua whiwhine. So nono kai ke he tau puhala ke tau agricultural input ia ni ko tau mai ke la matai ke tau tōru tau tangata whanua. Potoia whoki hai te matua whiwhine haka mōle tōre tō senga la kau si tōre tō senga me se pōru taki ki la tōre tō mga whawa si taha mene ke ua koe nono whuki a mai tōru ka hae ki ke la tōru ke potoia ke tau pā moa i kiki nei ni ke la matai ke la tōru ki mō whakawhanau ke tau kuwha moa haka potoia ke criteria he livestock production si whiwhiri matoro ke laulahi ni ki he tau onoana matoro ke tau mamatua whiwhini. Ki mitaki hea tau mamatua tāni wata rato ngā hoa he wāo. Pānga le tōre tau agricultural input ka moa mai whoki he project e. Koe whalunia tau le kua ne kua uka e tau ngā hua koe whiwhili anga he tau tangata kua tū tonu hia ke mou e tau langmatai nei mai he whakaholoanga he talahau mai e poing. Laulahi ni he tau tangata tasi ka he moto e tōru mai tuhi vika whuke tau tangata. Maange ni tau tōre tau mena nei ki tau tangata i mga whaoa po ki tau tangata ni hane mahani le. Si uka whuke whiwhidianga matoro. Ka nona na matoro ki he tau tangata ka hane ko whitani e whaalahi sa poto la tōru ki tau ngahua ki he tau National Agricultural Show Day. Si whiwhiri mai matoro ka hane tōre tau tangata. Ne kua mamanaki ki whitani maola ke la tōru ngahua ke whahinga whanua. Mo whitani ke hai whakakisa la tōru tau malolo he mai he puhala ke he longa tau tau. Kua whakatutala fōki a BCN News mai FAO Project Manager Sid Frigo Romeo mai whakamama mai ia e mahuinga he tau whakaholoanga nei ka ngahua me kau whakalataha au loa e tau tangata he motu ke whakaholo ki mua e tau puhala maua mena kai he motu. Mua atu e mahuinga ke whakaako hatu tōle tau atu hau ke he tau whakaholoanga pehe nei ke mai longa whalo tau puhala kua mehe ke lau tōlu ke a sihake e tuanga he motu ke he tau puhala maua kai he motu. Kua kamata tua i whalua tau ngahua ke lata mai tau puhala tū he motu ne whakangahua ki lalo hifo he China Aid Niue Road Upgrade Project ne kua whakamau ke he whakatuwhanua Niue moe whakatuwhanua Saina he mahina no Vema he tau kua mole. Kua kamata ngahua lau tōlu ke tālanga i tau whale ke no nofo ai e tau matakau ngahua ka whenonga mai Pawaki ki he motu he tau mahina a Pelila mo Iuni he tau nei.
Pia e whalo tau whakatutalanga mo i takitaki he whahinga hua pabiliki ko Clinton Chapman he whahita pui kamale whakatutala ia mo Soraya. Ne whenaunga mai e tahamata kausaina ke he motu he tau whahita pua mole, kua kisia ke he whale Niue Youth Centre he malev kalele he mga honei, kua kamata halo tola tau ngahua ke tālanga e tau whale ke no nofo e mda kaupawaki ka hohoko mai he tau mahina mai mua ke ngahua ke he puhala tu. Kua whakatutala BCN News me takitaki he whahinga hua utilities he motu ko Clinton Chapman he aholotu he whahita pua mole, hanga uia ke tau ngahua kua kamata lo tolu ki ai. Nalahi ni ke o tuku atu tau whakailoanga ke he tau prokalama he whahi, pia ni ke he tau Village Council, ka eke ko hoko atu ke tau maang, ke whakatutalai. Kai to kamate ngā hua tau atu mo tulu ke tau Village Council i ke whakatutala, ko ingoe tau peren mo e whakailoanga he tau contractor. Pehe mai Clinton katoa le mga furu he mdakaupa waki ka ngā hua ke puhala tū kua manaki ke whanonga mai ki Niue he mahina ha me poko uni he tau nei. Ko e aho lotu he whahita pui kua mole, ne whakahoko ai e taha whanoanga mahuinga ki he motu ko Fisi, ne whakahingo ai koe Pacific Early Childhood Development Forum, mai ki ai ke iki pule he patanga tau whahinga hua, mai tau kolotu fungasia he motu ko lilifu ko mana inu, mai toko wha alau tolu e whalo tau takitaki he whahinga hua, he motu ne whanonga atu ai ki he tau whanoanga mahuinga nei, tō lahi mahuinga e tau whakatutalanga he talahau mai he iki pule ko ainu, ko mai ke whakatutala ai mawia ke puhala, ne ke asi haki ai e tau whakatokaanga, ke lati me tau whanau ke tau mga honei ha koe tau hiki-hikianga he matangi. Kua mea kia BCN News ke whakatutala mo lilifu ko ainu he pungipongi toloto he whahitap ko mole ke he tau puhala te ke nolo Zoom hanga uia ke he tau whakatutalaanga kua whakahoko ke he whanoanga ne whakahoko ki Fisi kua mole. Ke lata ia moe asi hake ta momoui he tau whanau he ka koe early childhood development po ke lau tolu ma ne kamata mai he hake one tau. Koe tau mahala ia ne kua lata ke whakamalolo po ke tālanga te whakaholoanga ke lata mai asi hake ang he lau tolu tau momoui i kik. Ke hoko atu ke he tau ngai hoka lalahi alo tolu hakua ki se uka ke langmatai e whole tau whanau ka lalahi, kai mitoki lahi ke kako alo tolu ka iki. Si koe taha foki e hiki anga ki he tau whakatutalanga hako mena laulahi ni koe whahinga hua kako, whahinga hua malolo sino, mo lau tolu ki he pahi ke he tau tangata. Ka koe tau nei kua ono atu foki ke whakapiki po ke whakatutala hanga uia ke asi haki anga he tau momui he tau whanau. Ono atu ke he tau lekua ne moa mai hako hiki anga he matangi. Pese ni na kai matapatu hana ngā hua ke whaif kako tama, kai kua pehe mai e lilifu ainu ne kua maua ia tahawina ke whalataha atu ke whanoanga, hako ia koe political champion, mai gender, mai social inclusion he Pasifika. Pehe mai lilifu ainu lahi e mas ka lea he whalo tau tumotu he Pasifika, ke he halau tola tau whaif kako tama moe asi hake tama. Whahe whakaako, kai tola he whiawhia hakoa ki sia lahi ngā hua he Niue, pese ai whai la whakatu whanu pauaki ke lata ia moe whakaholanga nei ka ki sia bila he tunga hua ne kamata mai he aonga he tau whanau kiki, si hoko mai ke aonga he tau whae he aonga takulunga. Si nā walahi whoki tau matakau hakua ki sia Niue kua tuku ki lota he tau whakakoanga e whalo tau hiki anga nei, mai whakangahua. Ke whatatai at ke whalu motu ne kua lewe tau si halo tūle tau matakatu whanu. Ka iloa tau tōlu ka ala whakangahua, he sikisia poki neo he pinatu ki he whole tau motu ia. Tōla he whakalofa ke alo tōle tau whanau, ko kisia he masi ke leha alo tōlu, osi tau le kua tu whakawho ia. Kua whakausi e whanoanga mahuinga nei hea whlaile he whaitap kua mole. Koe lilifu ko mona i nuu mai hana ma takau Niue, koe takitaki he whaif kako tama Bertha Tonga Hai, takitaki ulu whakatonu he potaanga he tau whahinga hua he motu Gayleen Tasmania, Dr. Waimanu Pulu, mai tohi tupe he whahitana ki tupe Doreen Siatanga, kua liliu mai alo tolu nei ki he motu. Kua mahuinga fōki e whanonga he palimia ki Wellington e whahitapu nei, ha kua mai ke wheleweia mo e whai whakatutalanga mo e tau hukui fōu, he tau whakatuwhono he tau motu ko Cuba mo India. Ko hukui he whakatuwhono ha Cuba, ko e lilifu ko
Edgardo Valdez Lopez, moi hukui he whakatuwhono ko India, ko lilifu ko Nita Bushan. Ko tau ma veheanga whehangai mawhala, o he whehangai anga mawhala, diplomatic relations ha Niue, moi motu ko initia ne whakamoli he tau uawhi hong fulmaua, moi motu ko Cuba ne whakamoli. Ke whalo tau walatala, ke motu mai longa ke he tau mga hoka mole ne masi e hila, ke motu kai mua atu, ke he tau maanga he whahiuta he motu, ko e whai le kua ke he tau kawihila, mai he maanga ha mutalau ke hoko atu ki liku, kai nā kai ki sia he matakau ngā hua hila e matakawi ne kua, ki sia le kua paua ki ai, kai kua mai longa ke aho ua he whahita pui kua mole, ko maua tu ai he matakau ngā hua, e le kua nei, ke he lotoho he puhala tu ha maleloa i La Capa. Ka tu maua ngai ni e tau maanga ko liku mo La Capa ke whakaonga tau masini generator ke whangahua ke paumua ke ai e vai ke tau maanga ia he tau mga honei hanei a Soraya mo tau walatala ia. Le kua ngai ni e tau vai ke lata mo tau maanga he La Capa mo liku kua kisia mai he tau whahi tapu ko mole na kai tawhi mi tau ke vai he tau maanga he whahi uta he motu. Ko mai ke BCN News ke whakatutala mo te kitaki he whahinga hua papiliki ko Clinton Chapman he aholotu he whahi tapu ko mole ki he tuanga he vai mai tau maanga ha La Capa mo liku. Haia koe tau maanga liku mo La Capa ko whitai me takau he project SPC. E kamata ke tausi e tau tūra ne nā kai la tutua kia ke tau whare, he manghala ka mori, tau tūra lau lanua ia, tu hala vai, kua usi tei hala kepa moriku, kua holo atu ki hakopo. Ko i muitua mane e mtakau ke tutake tau tūra, mai tuke tau wala ke mai ke tutake tau whare. Ke lakmatai hea tu he tau mangahau ka hangang karea vai. Ko e kawihila he mga ka mori ne malona, ne hifo ke he poa i la kepa, pia ni moriku, ko maua te mena ne malana i La Capa he kumikumi ka unga wahila i ni awhini, so manaki ki tausi e kawihila ia, si liwe pamu e tuhe tuanga tonga ne whamani. Tumaua ngai ni e whahinga hua papiliki ke whakamana tuatu ke he tau tangata he motu, ke na kai inu e vai mai he tau vai tepe he tau kaina. Tunu mua e tau vai ke inu po ke watu ke whakapu ke tau vai inu ke he tau whale ne toka i e puha tāwili vai UV Water Treatment System. Ne kua whakatu he whahinga hua papiliki he tau mga hukua mole ke he tau maanga osi he motu. Ke whakausia ki hadau tūlo tau walatala te tupu i lata e mui pūli he pōnei mō lea e limo fulu e tau tangata ngā whakatu whanu ni ko wina ke whalataha atu ke he tau whakatokaanga. Pui tau whakakuanga induction program ni tau stea i he ofisa he matakau pulinga hua. Ko mena whamahani ke whakahoko e tau whakaholoanga nei he tau ki taha. Kai ko e whakatokaanga whakamua nei tali mai he tau uawhi ua fumataha. Koe tau whakaholoanga nei ke whailoa mo e tali e tau huhu he tau tangata ngā hua whakatuwhono whou hangau ia ke he tau puhala ngā hua he whakatuwhono mo e tau tonuhia halau tolu. Kai mahuinga whoki ke whakako ange mo e whakamahino e tau whakatuwhono Code of Conduct kua lata ke muitua ki ai e tau tangata ngā hua whakatuwhono osi. Kua whakamatala e takitaki he mtakau pule ngā hua ko Aida Talangi he kesi si pihia mo e hukui tohi kupu lahi he whakatuwhono Gaylene Tasmania. Tō whakamama whoki he tau whisa ngā hua e tau mena kua lata ke mai longa, mo i loa he tau tangata ngā hua whakatuwhono, tunga e tau totongi mo i tau tonuhia he tau tangata ngā hua whakatuwhono. Ko e tau whakahaloanga nei, kua tau sia he mtakau ngā hua takitaki he ulu whakatonu, ko sufane tauna mo e hana mtakau. Ko lau tolu ne whakalataha atu ke he tau whakahaloanga nei, ko lau tolu whalu i lau tolu toko tahe seo me whitunga fuluma wha, ne na kai la whai superannuation tali mai he tau waf me hong fuluma ono. Kai kua whakamoli mai he palimia he tau whahi tapu ko mole, kua liu e whakatiwhono ke kamata mutu e tau totongi he tau tangata ngā hua whakatiwhono ke lata ia mai supa halau tolu. Nā kai la whakamau poposi e tau whakahaloanga ke lata mai superannuation whau nei, kai kua whitani he kamata ke mutu e tau totongi he tau whahi tapu ko mole. Sipihia e tau walatala tutupu hatau tōge lata e mai pūli he pōnei, liu matutaki mai he pō tuloto e whaitapu nei ke lata e mo e tau walatala whakapiritania, mō Soraya Mangawa, kai tuku atu tau ui whakamrina ke a whiawhi, monui ne pō, nono whā.